Bisha, 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 bisha utafunguliwa, omba utapewa, tafuta utapata, bisha utafunguliwa, asema Bwana. Yeye ni mwaminifu, ameshasema nafanya, bisha, 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 bisha utafunguliwa. Paulo na Sila walipokuwa gerezani, mikono imefungwa, miguu minyororoni, lakini usiku wa manane wakaomba, wakamsifu Mungu kwa sauti za ushindi. Milango ikatikisika, minyororo ikafunguka, Mungu hadi akajidhihirisha kwa mambo yeye habadiliki. Bisha, 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 bisha utafunguliwa, omba utapewa, tafuta utapata, bisha utafunguliwa, asema Bwana. Yeye ni mwaminifu, ameshasema nafanya, bisha, 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 bisha utafunguliwa. Kama Paulo na Sila walivyomwamini, hata katikati ya shida na majaribu, Mungu alisikia maombi yao, akaleta ushindi na ukombozi. Usikate tamaa, endelea kuomba, usichoke kutafuta, mlango utafunguka. Yeye ni mwaminifu, ahadi zake ni kweli, alisema na atatenda kwa wakati wake mkamilifu. bisha, 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 bisha utafunguliwa.